tugiye kwinjira muri Sport turebe ese Rayon Sport umwuka uhagaze gute nyuma yuko Rayon Sport ihembye amezi agira kuri 2 kabisa, abakinyi bakaba ari motivation bameze neza kabisa. Tugiye kwa twarira hamwe ese amatike muri stade Amahoro bimeze bite, ibyo byose tugiye kubira hamwe tubabwire uko imibare ihagaze kugeza amagingo aya ngaya kabisa. Ariko kabisa turakoma urusyo dukome n'ingasire APR FC kabisa, nayo imeze neza cyane. Umufana wa APR FC ahantu uri hose ukaba ukurikirana iki kiganiro umenye ko APR FC cyokoza abakinyi badahari batazaboneka ku mukino wa derby n'umusore Yusuf Dauda kabisa utarakira imvune yagize. Undi musore nuwo bita kabisa umusore Victor Mbahoma ugiye kuba yasubirana muri Nigeria, akaba yajya kwivuriza Nigeria kabisa nyuma yuko yavunikiye mu mukino bari bahuyemo. Nimba byuka neza ni umukino bari bahuye na Bugesera. Nimba najya mbabwire ngo abafana Rayon Sport yahembye amezi agira kuri 2 kugira ngo abakinyi bazagiye kuri derby umwuka ari wose, technical mentali iri hejuru kabisa, mentality yo kugwego hejuru, match zayikomeye cyane kabisa. Ndajya ngo mbabwire ngo ibijyanye n'amatike aho bita VIP, aho bishyura amafaranga miliyoni kabisa, ikaba byabaye ari sold out, amatike yashize kabisa mu bihumbi 100 aho bita muri Skybox kabisa. Akaba amatike yabaye sold out kabisa aho bita VIP mu bihumbi 50 amatike nawo yabaye sold out. Urumva ko byibuze amatike urumva ko bizajya ku munsi wo kwa 4 stade yafunze, azaba ari ibintu bihambaye bitigeze bibaho. Cyokoza mu masaha ya mukanye nibwo narebye sigaye hose cyangwa se mu 3 nsanga imibare igeze ku bantu 17,000 bamaze kugura amatike y'iyi match ya Sport. Urumva ko match